Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Meyrimdi jana rayımdı Allah Taala'sымен başlap, Allah Taala maqtoolor, peygamberga dua salamlardan keyin, hurmatlı musulman bir tuğanım, Ali İmran suresi 102. ayatda Allah Taala imandı ularga kayrılıp bunday deydi. Ya eyyuhellezina amuttaqullaha haqqa tuqatih ve la tamutunna illa ve entum muslimun. O iman keltirgen adamlar. Allah'ın barlığına, biligine iman keltirgen adamlar Allah'tan çındap korkula. El körsün, koca körsün önsümez. Allah'tan çındap korkula. Musulman imandu bolup gana ölgülü. Kimde kim Allah Taala'dan çınıgı korkusuzu, çınıgı takva yolda жүрse, al iman menen ötet demekçi Allah Taala. Hurmatlı musulman bir tuğanım, dünya sa'a. Bul dünya bir saatlerden turadı. Feca'leha ta'a. Oşol saattardı taat ibadat menen Kudayga kulçılık kılıp ötközgөн. Ve nefsu tamma'a aw vidhal qana'a. İnsandın nafsı eş toybogon nerse, ümit kıla beret. Nafsыңды qaniyetlilikке үйretkün. İnne hazihi dünya darul memar ve leysa darul qarar. Bul dünya ötüp ketүүчү yol. Tübölü kalıvчы yer emes. Allah Kur'an'da Nisa suresinin 77. ayatında Kul meta'ud dünya qalil vel ahiretu hayrun limen ittaqa ve la tuzlamun fatila. Sadakallahul azim. Kul ey Muhammed ayt kul ümmetine. Sen alarga ayt. Kul meta'ud dünya qalil. Dünyanın paydaları az gana. Dünyanın jırgalçılığı paydaları az gana. Vel ahiretu hayrun limen ittaqa. Ahiret Allah Taala'dan korkkonlar üçün jakşırak. Takva kişiler üçün ahiret jakşı. Ve la tuzlamuna fatila. Jana silerge ahirette. Danektin çel kavğınça da zulüm kılınbaydı. Fatil degen söz, eğer kurma jegen bolsoңuz, kurmanın sırtında piyazdın içke kavğıday bir kavık болады, daneginde. Oşonçolukta Allah Taala silerge zulüm kılbaydı. Zulümdü biz özümüzge özümüz kılabız. Bende Allah Taala'nın buyruğunu atkarbastan, kıl degenini kılbastan, kılba degenini kılıp, tıygan derselerini tıyılbay, özümüzge özümüz zulüm kılabız. Jaratkan Allah Taala bendege bir danektin çel kavğınça da zulüm kılbaydı. Allah Kur'an-ı Kerim'de Anfal suresinin 24. ayatında Ya eyyühellezine amanu. O Allah Taala'nın barlığına birine iman keltirgen pendeler. İstecibu lillah. Allah Taala'ga cevap bergile. Ve lirrasul. Peygamberge cevap bergile. İza da'akum. Kaçan alar silerdi çakırsa. Lima yuhyikum. Allah Tebarek ve Teala silerdi çınıgı jaşoğudu beri üçün. O iman keltirgen bendeler silerge jaşoo bere turgan nerseler. Çınıgı jaşoo bere turgan nerseler mi? İbadat, Kudayga kulçuluk kılуу. Oşoga Allah jana paygambar çakırgan kezde siler alarga жооп bергile. Hayya ala sala kel namazga. Hayya alal felah kutuluğa kel. Allah Tebarek ve Teala tıyıl degen nerseden tıyıl. Allah jana paygambar çakırgan nersege жооп bергile. Ankabut suresinin 64. ayetinde Allah وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُونَ وَلَعِبٍ. Bul dünya jaşosu oyun zoğuktan başka eş nerse emes. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُونَ وَلَعِبٍ. Bul dünya jaşosu oyun zoğuktan başka eş nerse emes. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Çınıgı jaşo bul ahiret jaşosu eğer alar bilişse akılını işletse. Dünya mezraatul ahiret. Bul dünya ahiretin eginzarı. Bul dünya külkü menen, tamaşa menen, oyun menen ötüp ketitken. Çınıgı jaşo ne eken? Ahiret egen eğer alar bilişseler deydi. Akıl жүрgüzse, düşünse. Allah Teala münafıklar 200'lüler degen sure münafık ismi atalgan. 9. 10. ayatında Ya eyyühellezine amanu. O iman keltirgendir. O Allah'ın barlığına birliğine iman keltirgen bendeler. La tulhikkum amvalukum ve la avladukum an zikrillah. Mal dünyanır menen. Bala çakanar bilen
силерди Аллах Тааланы эскерүүдөн, ибадаттан тосуп койбосун. Мал мүлкүңөр, бала чакаңар, ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллах. О Аллах Тааланын барлыгына билгине иман келтирген бенделер, силердин малы мүлкүңөр, дүниеңөр Алланы эстеүүдөн, ибадаттан, кулчулук кылуудан тосуп койбосун. Ва мен яф'ал залика фа улайка хумул хасирун. Кимде ким аны мал мүлкү, бала чакасы ибадаттан, Кудайды эстеүүдөн тосуп койсо, фа улайка хумул хасирун, ал чыныгы жашоодон уткузгандар. Зыян тарткандар. Жашоодон пайдасыз зыян тарткандар болот. Ва анфиqu мимма разакнакум. Аллах айтат: "Ва анфиqu мимма разакнакум." Силерге рызык кылып берген колуңардагы байлыгыңардан кайрымдуулук кылгыла. Мин каблан яти ахадакумул маут. Силердин бирөөңөргө өлүм келбестен мурда. Бүгүн денеңде жаның барбы? Аллах Таала рызык кылып берген байлыктан, колуңдагы ниматтан кайрымдуулук кылгын. Эгер силердин бирөөңөргө өлүм келип калганча кылбасаңар, фаякул рабби лаула аххартани иля ажалин кариб. Аллахым мени бираз кечиктирсең, дагы бираз жашоо берсең, фасаддака, садака кылат элем, кайрымдуулук кылат элем. Ва акун минас салихин, сен жакшы көргөн пенделерден болор элем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, көңүл бур бул аятта. Аллах Таала, о Аллах Тааланын барлыгына билгине иман келтирген бенделер, силердин малыңар, балдарыңар Алланын зикринен тосуп койбосун. Кимдеки малы менен, бала чакасы менен алек болуп Алланын зикринен тосулуп калса, ибадат кылбаса, Алланы эстебесе, ал жашоодон зыян тарткан болот. Аллах Таала берген нерсени ким берди сага? Аллах берген нерсени Аллах жолунда кайрымдуулук кылып калгыла, силерге бирөөңөргө өлүм келбестен мурда. Өлүм келип калган кезде байы да башкасы да, Аллахым мени бираз кечиктирсең, мен да садака кылмакмын. Мен да сен сүйгөн бенделердин катарына кошулмакмын деп аттиң деп өкүнүп калат. Бирок ал кезде чекең менен жер кассаң да кеч болду. Эмне үчүн Аллах табарак ва таала фа асаддака, садака кылмакмын дейт. Орозо тутмакмын деген жок. Ажыга бармакмын деген жок. Намаз окумакмын деген жок. Садака бирөөлөргө кайрымдуулук кылуу. Бейбечарага жардам берүү. Элиңдин жериңдин келечеги үчүн бир кайрымдуулук кылуу, жолоңдо көпүрө салуу. Садаканын өтө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир бенде кыяматта өзүнүн садакасынын көлөкөсүндө болот дейт. Hatta iza jaa ahadahumul maut, hatta kaçan alardın biröğüne ölüm kelip kalsa, can berer töşeğinde jatsa, qala rabbirji'un, Rabbim meni bir közürmekte olsa artka kaytargın, biraz ömür bergin, la'alli amel salihan, balkim jakşı amal kılıp kalarmın, fima tarakt kalgan ömürüngde. Kalla, yok. Bul murdagılık, inneha kelimetun huwa qailha, bul murdagılı sözü. Ve min varaihu, ve min varaihim barzahun ila yevmi yub'asun, ölümüngörden keyin kayra tirilginge çeyin mürzödögü jaşoo var deydi. Janağı adamga kayra ömür berse de murdagıda eleşinirse kılbaydı. Urmatlı musulman bir tuğanım, jaratkan Allah Teala Ali İmran suresinin 190. ayatında inne fi halqis semavati vel ard ve ihtilafil leyli vel nahar la ayatin li ulil albab. İnne fi halqis semavati vel ard. Asman menen jerdin jaralışında. Asman menen jerdin jaralışında. Ve ihtilafil leyli vel nahar. Keçe menen kündüzdün almaşıp turusunda. La ayatin li ulil albab. Akılını işletkenlerge Allah Teala'nın kanday kudretli zat eken ne bolgon belgiler deydi, alamatlar. Keçe menen kündüzün almaşusu, asman menen jerin jaralusu, akıllı var adamlar, akılını işletse oşo Allah Teala'nın barlığına bilgine kanday kudretli zat eken ne bolgon dalilder deydi. Ve cealna'l leyle ve nehâre ayeteyn. Biz tün menen kündüzdü öz kudretimizge dalil katarı iki ayan belge kıldık deydi. Ve cealna'l leyle ve nehâre ayeteyn. Keçe menen kündüzdü Allah özümnün kudretime bolgon alama dalil katarı jarattım deydi. Femahawna ayetel leyl, keyin keçeni öçürüp fecealna ayeten nehar, kündüzdü jarık kıldık, mubsiratan. Ne için jarık? Litabtagu fadlan min rabbikum, Rabbinardın faziletinen rızk izlep jeş üçün, hareket kılуу üçün, jumuş kılуу üçün, ve li ta'lama adat sinin, jana
Jıl sanaktı bilүү üçün, keçe menen күндүздүн алмашуусу. Wal hisab esepti bilүү üçün. Wa kullu şeyin fassalnahu tafsila. Bardык nerseni biz her bir nerseni anık aykın bayandadık deydi Allah Taala. Урматтуу мусулман bir туганым, бул аяттар менен эмнеге токтолмокчумун? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушул хадисине келүү үчүн bir канча ушул хадиске байланыштуу аяттарды окудум. Азыр Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылынган сахих хадис имам Тирмизинин китебинде келген ушул хадис менен баяныбыз болот. Бүгүнкү сабагыбыз ушул хадистин айланасында. An Abi Hureyre radıyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Abu Hureyre'den Allah razı olsun Peygamberimiz mınday dedi. Peygamber kanday dedi? Peygamber'e bir salavat. Badiru bil a'mali sab'an. Jeti nerse başыңарга келбестен мурда амал кылууга шашылгыла. Jeti nersenin birөөсүгө дуушар болбостон мурда амал кылууга, сооп кылууга шашылгыла. Hal tantaziruna illa faqran munsiyya. Jesiler bardyk nerseni unutturup koyuuchu, kembagal, muhtaç bolup kalıuңарды kütösüңөрбү? Birincisi. Aw ghinan mutghiya. Jesilerdi joldan çıgargan, tekebirlik kıldırgan baylıkты kütösüңөрбү? Aw maradan mufsida. Jesilerdin deneňerdi talkalap salgan orudu kütösüңөрбү? Aw haraman mufannada. Jesilerdi oturguzup koygan karlıkты kütösüңөрбү? Aw mautan mujhizan. Je kokustan kelgen ölümdü kütösüңөрбү? Aw dajjalun fa sharru ghaibin yuntazar. Je kütülgen en jaman bolgon dajjaldın çıgışın kütösüңөрбү? Aw sa'at fa sa'at adha wa amar. Je kıyamat ölümdü kütösüңөрбү? Kıyamattan keyin kanday atçuu, kanday kıyın gün al. Uşu hadiski çeşmelöge hareket kılam hurmatlı musulman bir tugan. Badiru bil a'mali sab'an. İnsandın aldığında jeti toskun kıyınçılıklar bolot eken. Barımızda bolot al. Oşa jeti nerse kelbestен murda badiru sari'u şaşılgıla, sabiqu jarış kıla. Жақсы амал кылуу үчүн, намаз окуу үчүн, зекет берүү үчүн, кайрымдуулук кылуу үчүн жесилерди ошолорду кылуудан жети нерсенин бирөөсү тосуп коюусу мүмкүн. Эгер бүгүн ден соолугуң бар кезинде, байлыгың же бар кезинде, алты саның аман кезинде ибадат кылбасаң качан кылмаксың демекчи. Урматтуу мусулман bir туган. Hal tantaziruna illa faqran munsiyya. Hadisteki birinci sizler bardık ibadatты Allah Taala'nı ahiretти unutturuuchu kembagallıkты kütösüңөрбү deydi. Kembagallık degen söz urmatlı musulman үйүңдө muhtaç bolsaң, balаңды baga alбай жатсаң, кийимге жетпей жатсаң, көмүр ала албай жатсаң, таат ибадатты ойлойсуңбу? Muhtaç болуп калган кезиңде ошо балаң ооруп калса, bunu kандай darılayımın, darını kaydan tavamın, үйümdü kандай жылытамын, же курсагымды kандай toyguzamın, oşonu menin alek bolup kalasın. Bugün Kudayıma şükür андай emesinbi? Kembagalçılık, muhtaçlık yok bu, ibadat kıl demekçi. Allah Taala'nın zikriden ibadatlarda unutturuuchu, kembagal bolup, muhtaç bolup kalıuну kütösünbü deydi. Aw ghinan mutghiya. Je seni çekten çıkargan baylıkты kütösünbü deydi. Урматтуу мусулман bir туган, кейде адамдын малы көп болгондо, байлыгы болгон кезде ал чектен чыгат, текебирлик кылып калат, ибадатка да келбей калат. Ошо бизнесинин, малы мүлкүнүн артынан болуп калат. Кейде Аллах Таалага муктаж эмесдей өзүн сезип калат. Кээ бир арам иштерди жеңил аткарып калат. Тапкан акчасы менен арам жолго, сол жолго жүрүп калат. Бирок Кудай Таала сактаган, байлык менен азгырылбагандар да бар. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kella innel insana la yatgha ar-ra'ahu istagna inna ila rabbika ar-ruj'a Alak suresi 6. 7. ayet. Kella yok. Çınında insan çekten aşat. Kantip çekten aşat? Baylığı. Özün bay bemuhtaç sezip kalgan kezde. Kele baylığı olgan kezde, birisine muhtaç bolmagan kezde insan çekten çıkıp kalat. Kebirlerde kemsindip kalat. Oşondan Allah kalla innel insana la yatgha ar-ra'ahu istagna. Men muhtaç emasmın dep kalat. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Senin baylığın kança bolup bolsun, malı mülkün kança bolsun, sen kayıtı bara turgan jeriň Allah. Allah'ın astına barıp жооп beresin.
Урматтуу мусулман, кейбір адамдарды ибадаттан кембағалдық тосып қойса, кейбір адамдарды байлық тосады екен. Ау марадан муфсиден, же денеңді шал қылып қойған. Кел, ооруканаларга баргын. Бирөөсүн омурткасы иштебейт, бирөөсүн көзү көрбөйт, бирөөнүн кулагы укпайт, бирөөнүн тили сүйлөбөйт, бирөөнүн бөйрөгү иштебейт, бирөө рүкү кыла албайт, бирөө сажда кыла албайт, бирөө азанды укпайт. Сен Кудайыма шүгүр, сени андай отургузуп койгон оору жокпу? Аны күтпө дагы, бүгүн ден соолугуң барбы? Аллах Таалага ибадат кыл. Кээде оору инсанды ибадаттан тосуп кое турган себептерден болот экен. Кебиле ажыга бара албайт, сапарга чыга албайт, орозо кармай албайт, десе ашказаным ооруйт. Түрдүү ибадаттардан оорут. Төртүнчүсү, ау хараман муфаннада. Же урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн жашсын. Каарыган кезде рүкү кыла албай каласың, мечитке басып келе албай каласың, эл катары отура албай каласың, өзүң отурсаң тура албай каласың. Ошондой каарылыкты күтөсүңбү? Же болбосо каарыган кезинде даратың турбай калат. Желиңди кармай албай каласың. Же силсилатыл баул деп дайым эмиң тамчылап турат. Ошондой каарылыкты күтөсүң? Каарыган кезде урматтуу мусулман бир тууган, же Фатиханы окуй албай каласың. Нече рекет окуганыңды билбей каласың. Аллах Табарак ва Таала кээ-бирге узун өмүр берип каарыганда, кээде Кудай сактасын, балдарыңа да жакпай калат. Тили менен өлүп калсын дебеген менен каарыганда ар түрдүү сөздү сүйлөй берип, балдардын да келиндер башкасыга жанга тийгенден кийин ичинде өлүмүнү каалап калат. Ошондой каарылыкты күтөсүң? Аллах Таала баарыбызга жакшы каарылык насип этсин. Жараткан Аллах Табарак ва Таала кереметтүү Кур'ан-ы Кериминде Аллахуллази халакакум мин даф. Аллах силерди даф, эң зайыфтыктан жаратты. Колуң тисе жийиркене турган суудан жаратты. Атанын уругудан. Сумма жаала мин баъди дафин кувва. Андан кийин ошо зайыптан Аллах кувват берди. Төрөлдүң, наристе болдуң, чоңойдуң, күч болду. Сумма жаала мин баъди кувватан дафа. Күчкө толгон кайра зайыф кылып карытты сени. Белиңден, колуңдан күчүң кетти. Ва шайбатан карылык берди. Яхлуqu ма яша ва хувал алимул кадир. Аллах каалагандай жаратат, Аллах бардык нерсени билүүчү. Элестеткин, сенин зайыфтыгың тишил жок, өрмөлөйсүн, басай албасың, бир дардыңды айта албайсың, туурабы? Кийин Аллах Таала күч кубат берди, ден соолугуң чың, чуркап жүрөсүң, башка болосуң. Андан кийин акырындык менен белиңден, колуңдан күчүң кетти, көзүңдөн нуруң кетти, башка болдуң. Муну күтөсүң? Ау маутан мужхизан. Же каарылыкта да ошондой ибадат кылбасаң, сага кокус келген өлүмдү күтөсүңбү? Урматтуу мусулман бир тууган, ау маутан мужхизан деген багытатан, кокустан келген өлүм. Урматтуу мусулман, канчалган инсандар үйдөн өзү чыгат. Тилекке каршы табытта көтөрүп келет. Кээ-бирлер өзү машинеден чыгат, эмчеси аны машинеден чыгарып алат. Кээ-бирлер урматтуу мусулман отурган креслосунда жан берип коет. Туурабы? Кээ-бирлер отурган дүкөнүндө жан берет. Биздин заманда бүгүн өтө кокус өлүмдөр көбөйүп кетти, урматтуу мусулман бир тууган. Андан кийин же болбосом, 6-чысы, ау даджалан фашарру гайбун юнтазар. Же даджалдын чыгышын күтөсүң ибадат кылыш үчүн. Кыяматтын аламат белгилеринен даджал деген чыгат. Хуруджу даджал бул эң чоң фитна. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жана бизден мурдагы пайгамбарыбыздан мурдагы бардык пайгамбарлар өзүнүн үммөтүн эскертип келген. Даджалдан этият болгула. Даджал чыкканда азгырылып кетпегиле. Даджалдын чакырыгына жооп бербегиле. Даджалды эрчип имандан ажырап калбагыла дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам иннаха лам такун фитна аля вajhil ard munzu zar Allah zurriyat Adam azam min fitnat dajjal. Адам пайгамбар айтат, Аллах Таала жер бетине адам атанын урпактарын жараткандан бери даджалдын чыгуусунан оорураак, кыйыныраак сыноо жараткан эмес дейт. Эң чоң сыноо, эң чоң азгырык бул даджал экен. Ва инна Аллах азза ва жалла лам яб'ас набийян илля хаззара уммата. Аллах кайсы пайгамбарды жөнөткөн болсо, ар бир пайгамбар өзүнүн үммөтүнө, о үммөтүм,
Dajjalga alasıp kalbagla, Dajjalga aldanıp kalbagla, Dajjalın fitnesinden azgırıdan etiyat bolgula deyken. Ve ene ahirul enbiya peygamber. Men peygamberlerin en akırgısımın deydi Peygamber Aleyhisselam. Ve entum ahirul umam. Siler akırgı ümmetsiniz deydi. Peygamberden kim peygamber bolboydu. Bizden kim başka ümmet bolur. Ve huve haricun fiikum illa la mahalete. Albatta Dajjal menin ümmetimnin zamanında çıkat. Al çıkpay koyuğa hiç mümkün emes deydi. Çıkıusu anık deydi. Sebep men akırgı peygambermin. Menin ümmetim en akırgı ümmet. Dajjal'dın çıkıusu açık aykın anık deydi. Fe in yahruc ve ana bayna azhurukum. Eğer men tirip kezde çıkıp kalsa deydi peygamber aytadi. Ve ana hacic lakum likulli muslim. Men ar bir musulmandı saktauga, korgauga men dayarmın deydi. Ve yahruc min ba'di. Eğer men ötkenden keyin çıksaçı. O peygamber tirip kezde çıkkan yok. Fakullu hacicu nafs. Ar bir özünü kutkaruga hareket kıladı. Özü için hareket kıladı. Wallahu khalifi ala kulli muslim. Menden keyin Allah Taala har bir musulmanga men jasay turgan nerseni Allah'ım özü saktasın deydi. Allah özü orun basar deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hurmatlı musulman bir tugan Dajjal çıkkan kezde Dajjal'dın iki közünün ortasında kafir dep жазуу var eken. Ne degen? Bunu münafık iki yüzlüler okuy albayt eken. Kafirler okuy albayt. Çınıgı imanlı adam Dajjal'dı körgön kezde Dajjal'dın yüzünde kafir degen жазууsu var. Dajjalga Allah Taala uşunday mümkünçülük bergen, asmanды жаадырып koyot. Jamgırdı toktatıp kurgakçılık kılıp koyot. Dajjalga Allah Taala uşunday emeler bergen, Dajjal adamdardı men Kudaymın dep dava kılat. Köptügen insandardı azgırat. İmandı o adam Dajjal'dın közünün astında жазылган kafir. Bunu Arapça bilgen de bilbegen de jürek, biroq imanı var. Жазууну bilgen de жазууну bilbegen de okuunu bilgen de tamga tanıgan tanımagan biroq imandı o adamlar okuy alat аны. İmanı yok. Münafıklar, iki yüzlüler. Jana kafirler аны okuy albayt. Hurmatlı musulman bir tugan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hureyre Allah Taala razı olsun. Oşonduktan Dajjal'dan saktanууга Peygamber bizge dua үйrötкен. Kantip dua үйrötкен? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "İza teşehhede ahadukum." Sizlerden biröňür attahiyatты okup bütken kezde, namazda attahiyatты okup bütkenden keyin "Felyestaiz billahi min arba." Allah Taala'dan 4 nerseden meni saktagın dep Allah Taala'dan panah, saktanуу, jardam surasın deydi. Attahiyat bütkenden keyin, "Ey Kudayım, meni 4 nerseden saktay körgün, saga jalbaramın, saga tayanamın" dep 4 nerseden saktanуу sura deydi. Qaysı? Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehennem. Allah'ım beni dozok azabından saktagın. Attahiyattan keyin bilbegen Kırgızça, Özbekçe, Uygurça qaysı tilde aytsaң bola öğret. Allah'ım beni dozok azabından saktagın. Ve min azabil kabr. Allah'ım beni kabr azabından saktagın. Ve min fitnetil mahya vel memat. Jaşoodogı jana ölümdögü sınoolardan can berip jatkanda azgırılıp ketpeyin. İmansız ötüp ketpeyin. Jaşooda baylığa başka azgırılıp yoldan çıkıp ketpeyin. Ve min şerri fitnet mesihid dajjal. Jana Dajjal'dın fitnesinden beni saktagın dep dua kılgın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti attahiyattan keyin kebiriz Rabbena atina fid dunyani okuyuz turabı. Bilgen dualarda okuyuz. Uşunu okusanız Allahümme inna a'udhu bike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnet mesihid dajjal. Kudayım beni şu 4 nerseni saktagın dep dua kılgıla deydi. 7. ve sa'atu fes-sa'atu adha. Sen ne kıyamatı kütösün mü? İbadat kılbasan, denende canın var, akılın jayında ekendek, ibadat kılmasan, ne kıyamat kütösün mü? وَمَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُ. Kim ölse anın kıyamatı boldu. Çının kıyamatı kütmeyle koy. Sen öldün mü? Senin kıyamatın boldu. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرْ. Kıyamat alarga azap uvada kılıngan gün, kıyamattın azabı ulu cana açurak, orrak. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Kıyamat günü kanday? Kıyamatı hiç elestilasın mı? Kıyamatta Allah Teala kerimeti Hac suresinin 2. ayetinde bunday sıfatlaydı. Kıyamatın korkunu için Allah Kur'an'da Hac suresinde يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. Al günü
Emçek emizgендер emizip жатқан балдарын таштап қояды, ұмытып қояды. Елестет. Ене баласын таштай бу? Бала емізген жануарлар да балдарын таштап қояды. Ал қиямат ошондой коркунучтуу, эмизгендер эмизилүүчү балдарын таштап қояды. Ватава кулли зати хамлин хамлаха. Ар бойында барлар қияматтың коркунучунан бойынан түшүрүп қояды. İnsan bir hayvan bardığı. Vataran nasa sukara ve ma hum bi sukara. Adamlardı körösün, adamlar kıyametin korkunucudan akılın jogotup mas okşop kaladı. Mas siyaktı bulup kaladı. Ve ma hum bi sukara. Bırak alar mas emez. Velakinne azaballahi şedid. Bırak Allah'ın azabı kattı deydi. Şu kıyameti kütösün mü? İbadet kılıp için. Урматтуу мусулман бир тууган, жогоруда айтылган 7 нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскертти. 7 нерсе башыңа келбестен мурда кулчулук кылгын, ибадат кылууга шашылгын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, сен да шашылгын, сооп иштерди кылууга. Убакыт өтпөстөн мурда, өлүм келбестен мурда. Бүгүн ден соолугуң бар. Сергексин, күчүң бар. Ден соолугуң чың. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, сага бир күн келет. Ал күн келген кезде күчүң болбой калат, кудуретиң жетпей калат. Сооп амалдарды кыла албай каласың. Вакыт деген нерсе урматтуу мусулман бир тууган, ал вакту хувал хая. Вакыт бул сени менен мен жашоом. Вакыт бул өмүр. Жоготкон бардык нерсени тапсаң болот. Бирок өткөн өмүрүңдү кайра таппайсың. Ал вакт расмалик фил хая. Вакыт деген бул жашоодогу сенин эң чоң оборот кыла турган капитал байлыгың бул. Вакыт деген нерсе жашоодогу сен пайда кылып оборот кыла турган эң чоң капиталың неке малың, бул вактың болот, урматтуу мусулман бир тууган. Бир асарда келет Хасан ал-Басри, "Я күнүгө күн чыккан кезде биз айтабыз, "О, күн чыкты" деп, а? Бирок күн чыккан кезде акылдуу адамга мындай кайрылуу болот дейт. Акылыңды иштетсең. "Я ибн Адам, күн адам баласы" дейт, карасаң. Сага үнү келбейт, бирок акылыңды иштетсең окуйсуң. "Я ибн Адам, ана халкун жадид, мен сенин өмүрүңдөн жаңы бир күнмүн. Ва ала амалика шахид, сенин амалыңа күбөмүн, жасаган ишиңе. Фатазаввад минни, менден акырет үчүн бир пайдаланып кал. فَإِنْ لَا أَعُودِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, мен кыяматкача кайра келбеймин дейт. Бүгүнүң эртең болот. Эртеңиң эч качан бүгүн болбойт. Эч бир акылдуу бу маселеде тартыша албайт. Күн чыккан адам баласы, сенин өмүрүңдөн, сенин жашооңда мен жаңы бир күнмүн, сенин жасаган ишиңе мен күбөмүн, менден пайдаланып калгын, мен кыяматкача кайра келбеймин дейт. Абдулла ибн Мас'уд деген улуу сахаба мындай дейт. "Ма надимту аля шейин надми аля яумин гарабат шамсу нақаса фи ажали ва лам язад фи амали." Мен ушу эң өкүнгөн нерсе дейт. Абдулла ибн Мас'уд деген улуу сахаба айтат, "Мени жашоодо эң өкүндүргөн нерсе менин жашаган күнүмдүн батса, күн отурса" дейт. Күн отурду. Ажалым, өмүрүм мүрзөгө бир жакындадым. Жашоом, өмүрүм азайды. Бирок амалда сооп иште эч нерсе ашыкча болгон жок дейт. Сооп иш кыла албастан күн кечирген күнүмө өкүнгөндөй эч нерсеге өкүнбөдүм дейт. Күн отурган кезде өзүңдөн сурачы, бүгүн эмне пайда кылдың? Акыретиң үчүн, ата энең үчүн, эли жериң үчүн, диниң үчүн бир жасаган сооп ишиң барбы? Же дагы эле карта ойноп, нарда ойноп, шашка ойноп, башка менен өткөзүп бердиңби? Ибн Мас'уд айтат, мен эң өкүнгөн нерсе күн отурган кезде менин ажалым кабырга карай жакын болдум, өмүрүм азайды, бирок тилекке каршы соопторум көбөйбөйсөн өткөзгөн өмүрүмө өкүнөм дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, адамдар өмүр менен ойношкондо баары бирдей эмес экен, өзгөчө. Кээ бирлер өмүрүн эмне менен өткөзөт? Кээ бир инсандар кумарын кандыруу менен, ашказанды разы кылуу менен, жашоодогу ойлогон ою, гам тарткан кайгысы, бир гана ашказанды кантип разы кылам, ашказандын ылдыйыны кандай разы кылам. Ал адамдын Аллах Тааланын алдында салмагы
егер жашооңдо сенин эң чоң койгон проблемаң, сенин башыңды ооруткан гамың ошо ашказан жана ашказандын астын ыраазы кылуу болсо, сен Кудай Тааланын алдында салмагың ошондон чыккан нерседен эч бир айырмаң жок. Айвандай элесиң. Кээ бирлер урматтуу мусулман бир тууган өмүрүнү оюн менен өткөзөт. Карта менен, шахмат менен, шашки менен, кумар менен. Тилекке каршы кээ бирлер жөн эле өзүгө зыян кылбастан гыйбат менен бирөөдүн артынан сүйлөйт. Ушак жалайт. Өзүнүн тапкан соопторун да башка бере турган кылат да. Ушак айың менен бүгүн отуруп алып соцсеттерде жалган эмелер менен бөлүшөт. Бирөөдүн артынан шуайт. Калп жалган кабарларды бөлүшөт. Бирөөдү гыйбат кылат. Бирөөдүн кемчилиги менен алек, өзүнүн айыбы мейиши жок. Кээ бир адамдар урматтуу мусулман бир тууган жашоодо максатын билет. Кайдан келдим, эмне үчүн келдим жана кайда барам? Бул суроолорго жооп берет. Аллах Тааланын астыга даярданат. Булар жашоодогу максатын билген адамдар. Вакыт урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааланын берген улуу ниматтар. Аллах көп нерсе бизге тартуулады. Аллах Таала берген байлыктардан, тартуулаган ниматтардан бирөөсү бул вакыт экен. Ва жаалнал лейла ван нахара аятайн. Biz tün menen күндүздү өз кудуретибизге далил катары эки аян белги кылып жараттык дейт. Биз кече күндүз көрөбүз да, буга да ой жүгүртпөйбүз да. Кече менен күндүздү жараткан Аллах айтат, акылын иштеткен адамга биздин кудуреттүү зат экенибизге далил болгон аят, аламат ал дейт. Аят дейт, onu окуй билесиңби? Аны акыл менен окуш керек. Ва жаалнал лейла ван нахара аятайн. Ва саххара лакумул лейла ван нахар. Аллах силерге кече менен күндүздү баш ийдирип койду. Пайдалангыла. Эми карачы, Аллах Тааланын барлыгына билигине ишенбегендер, же кече менен күндүздөн акылын иштетпегендер, Аллах Кур'анда Мухаммад сүресинин 12-аятында мындай дейт: "Валлазина кафару ятаматтаун." Валлазина кафару ятаматтаун. Кафирлар, Аллахнын барлыгына билиге ишенбеген кафирлар ятаматтаун, пайдаланышат, жыргашат, ва якулун жешет, кама таакулун ан'ам, айвандар жеген сыяктуу жейт, ва нару масваллахум, алардын бара турган жери дозок дейт. Үйүңдө баккан уюңа же коюңа канча жем берсең жей берет да. Бирок аны күтүп турган пычакты билбейт ал. Неге семиртип атасың? Аллах Тааланын барлыгына билгине ишенбеген, бул дүйнөгө эмнеге жаралганын билбеген адам, жана бара турган жерин ойлобогон адам жейт, ичейт, жыргалат, жыргайт, алардын бара турган жери дозок дейт Аллах Мухаммад сүресинин 12-аят: "Валлазина кафару ятаматтаун." Кафирлар жыргашат, пайдаланат, ва якулун кама таакулун ан'ам, айван жеген сыяктуу жешет, ва нару масваллахум, алардын бара турган жери дозок дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Ла тазулу кадам абдин яумал кияма хатта юсалан арбаин." 4 суроо. Кыяматта бенденин таманы бейишке же дозокко жайынан ажырабайт, суроо берген жерде. Оңго желге, оңго бейишке же солго дозокко кетпейт, 4 нерсеге жооп бермейинче. Биринчиси, ан умри фи мафна. Өмүрүңдү эмне менен өткөздүң дейт Аллах. 60 жыл өмүр бердим, 80 жыл өмүр бердим, 30 жыл өмүр бердим. Өмүрдү эмне менен өткөздүң дейт. Өмүр деген вакыт, сага берген капиталды кандай пайдаландың дейт. Экинчиси, ва ан жасар фи мабла. Денеңдеги күчүңдү эмне менен кетирдиң? Белиңде күчүң бар еді, колуңда күчүң бар еді, акылың ордунда эле, зээниң бар еді, зирек элең башка дең. Ва илмихи маза амила бих. Алган илимиңдин кайсына амал кылдың? Уккан аят, хадиске амал кылдыңбы? Ва ан малих мин айна иктасаб ва фи манфак. Малыңды кайсы жол менен таптың, жана кайсы жолго иштеттиң? Контейнерде кыйналып сууукта турдуң, тачка тарттың, таксовать еттиң, ооба, адал эмгек менен таптың. Бирок шампанскини алып жаңы жыл күттүңбү? Же Кытайдын экономикасын көтөрүп башка нерселер сатып алдыңбы? Малыңды кайсы жолдон таптың, жана кайсы жолго иштеттиң? Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Игтаним хамсан кабла хамсин." 5 нерсе башыңа келбестен баалай билгин. Кадыр баркына жеткин. Биринчиси, шабабака кабла харамик. Жаштыгыңды карыбастан мурда баалай билгин. Васихатака кабла сакамик. Ден соолугуңду ооруп калбастан мурда баалай билгин. Ва гинака кабла факрик. Бүгүн малы мүлкүң барбы? Эртең кембагал бол, буктаж болбостон мурда колуңда байлыгыңды пайдалан билгин. Ва фарагака кабла шугулик. Бош убактыңды
башыңа түйшік түшіп қалбастан мұрда бағалай білген. Ва хаятака қабла маутик, жашооңду өлім келбестен мұрда бағалай білген. Урматты мұсылман бір туғаным, илгергі пайғамбардың, сахабалардың өмір баяғына бір көз жүгіртсек, алар уақыттан қандай пайдаланған. Мындай дейді: "Адакту aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu hirsan minkum ala darahimukum wa dananirukum." Хасан ал-Басри айтады: "Мен пайғамбардың тарбиясын алған сахабаларды көрдім. Сілер бүгін динар, дирхам, евро, доллар ақчаға қызғанған сияқты, ошоны сақтаған сияқты, алар уақытысына қызғанат эле" дейді. Евро, долларды шығарбайсың ғой. Алар уақытысын ошоны текке кетірбейді эле дейді. Біреулер келіп отырып біраз сөйлешейін десе, біреусі айтады: "Күнді тоқтата аласың ба?" дейді. "Жоқ" десе, "Күнді тоқтата албасаң" дейді, "Мен өміріме ойнашпа" дейді. "Мен тек бекер пайдасы сөзге уақытым жоқ" дейді. Ибн Масуд айтады: "Мен ең өкінген нәрсе күнім өтеді, бірақ ошо күннен пайдаланбай қалсам, илимде же ибадатта" дейді. Ибн Умар, Хазіреті Умардың баласы Абдулла айтады: "Егер иза амсайта фала танзур сабах, кешкірдіңі күндізді күтпе" дейді. "Бүгінгі амалды ертеңге қалдырма. Ва иза асбахта фала тантазир маса, күн шықса кешені күтпе. Күндізгі ішті кешеге қалдырма" деген сөз. "Ва хуз мин сихатика лимарадик", денсаулығың бар кезде ауырып қала тарған күнге көбірек амал қылып қал. "Ва мин хаятика лимаутик", бүгін тирүү кезіңден өлімнен кейінгі күн үшін амал қылып қал" дейді. Ибн Масуд деген сахаба айтады: "Бүгін кімді жаман көресің? Кейбіреу ақша бербей көрсе жаман көресің." Ибн Масуд сахабаның жаман көрмейді айтты: "Инни лам қатыр ражул ан арага фарган лейса фи шей мин амали дуния вала мин амали ал-ахира." Ибн Масуд айтады: "Мен бір жігітті көрем" дейді. Келбеті келішкен дейді. Фигуралары келішкен, жашнақай, киім кечесі жашнақай бірақ мен ошоны ең жаман көргөнім дейді. Бош отырады. Же ақырет ішінде бір пайда қылбастан, же дүние ішінде бір іштебестен бекерчі отырған. Тилекке қарсы урматтуу мұсылман бір туған, бізде көбіз ошо бекерчі. Мен көп хутбада айтып келдім: жаштық плюс боштық барабар қылмыштың күнөөнүн башталышы. Жаштық, боштық барабар не екен? Күнөөнүн кылмыштын башталышы. Балдарды бир эмес алек кылыш керек, китеп окуш керек, ибадат кылыш керек, үйдө кызмат кылыш керек. Жок дегенде мал караш керек. Бош болгондор эмне кылат? Телефон чукуйт. Туура эмес сайтка кирет. Шайтан азгырат. Урматтуу мусулман бир тууганым, тилекке каршы биз көбүнчө хутбада айтып жүрдүм, бул тамаша чындыкка жанаша да. Мен фарс тилин жакшы билем. Тажиктер менен көрүшсөң, "Ассаламу алейкум" дегенден кийин бопми деп сурашат. Кора бопми деген ишиңер жакшыбы, ишиң жакшыбы дейт. Орус менен сурасаң, "Как дела" дейт. Ишиң кандай дейт, а? Тилекке каршы биздин кыргыздар "Кандай жатасыңар" дейт. Сурашканда эле жатканга чакырабыз. Же болбосо "Жакшы отурасыңарбы" дейт. Отура бергиле. Урматтуу мусулман бир тууганым, эми нафсыңдан өзүңдөн сура. Фас-саид, бул дүйнөдө эң бактылуу адам мен захада фи хази дар. Бул дүнүйөгө берилбестен акырет үчүн амал кылган адам эң бактылуу адам. Денесин жараткан Аллах Таала муракиб, камерадан коркой эмес. Бирөө көрүп алат эмес. Аллах мени көрүп турат деп, Аллах берген денсаулык, Аллахтын ыраазылыгына иштеткен адам. Урматтуу мусулман бир тууган, өзүңдөн өзүң сура. Суроодо өзүң жооп бер, мага үнүңдү чыгарбай эле кой. Сен өлүмгө даярсыңбы? Өлүмдөн кийин салих амалдарың барбы? Намазың өз ордундабы? Орозо зекетиң жайындабы? Ата-энеге болгон сый урматың жайындабы? Урматтуу, же сен дүнүйө менен алек болуп, же бирөөдүн кемчилиги менен алек болуп, же бирөөдү ушак айың менен алек болуп, акыретти унутуп койдуңбу? О, нафсыны сүйгөн, өзүнү жакшы көргөн бенде, өзүң үчүн жооп бер. Жараткан Аллах Тааланын астында жалгыз жооп бересиң. Айтты сага адвокат болбойт. Жан сакчың болбойт. Паланчыга зулум кылдың. Бирөөдүн акчасын бербей койдуң. Бирөөдүн жерин басып алдың. Бирөөдүн дүкөнүн тартып алдың. Бирөөдүн акын жедиң. Бирөөдүн тараздан алдадың. Бирөөдүн уюн урдадың. Аллах Тааланын астында жооп берер күн бар. Урматтуу мусулман бир тууган, вакыттан береке кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ла тaqumusa hatta yataqarab az-zaman. Кыямат болбойт дейт, заман вакыт кыскармайынча. Фатакуну сана кана шахр.
Kıyamet jakındaganda bir yıl bir ay siyaktı bolup kalat deydi. Bir yıl berekesinde tez ötüsünde bir ay siyaktı bolup kalat deydi. Ve şahru kel cuma, bir ayınız bir cumaday bolup kalat. Ve tekunul cuma ke yevm, bir cumanız bir günday bolup kalat. Ve yekun yevm kes sa'a, bir gününüz bir saatday bolup kalat deydi. Arka kılçayıp karaçı. Emne amaldarың var? Berekesi var mı ömrüңнүн? Ve tekunu sa'a kadarmatil bin nar, bir saatin bolsa bir şerenke çağı öçkönдөй bolup kalat deydi. Bir ot çağı öçkönдөй bolot deydi. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetaqarabu zaman ve yuqbadul ilm. Kıyamet jakındagında ilim alınat deydi. İlimde Allah kötörüp ketpeydi, alımlar da alıp ketedi. Çuvagacısı ustazlar ketedi. Molda Sadır ketedi. Abdülkabar Ismanov ketedi. Körüntü alımlar da alat. Oşan men ilim ketedi. Yuqbadul ilm ve tazharul fitan. Adamlarına fitne koyuyor. Buzukuluk uşak ayın koyuyor. Ve yulqashuh, adamlar öte sarang bolup kalat. Kayrımdılık kılbaydı, zekatın berbaydı, sadakasın berbaydı. Eri jeri üçün bir nese çaçbaydı. Ve yaksurul harac. Harc. Ve yaksurul harc degen kokus ölümler koyuyor. Adam öldürü koyuyor. Adamdı bir toğuk siyahtı öldürüyor. Peygamber kâle ve mel harc. Ya Resulallah, harc degeniniz ne dese? Kâle al katl. Birbirini öldürü. Birbirine kural kötörü. Birbirinin kanın tögü. Jaratkan Allah Tebarek ve Teala vaktımızga bereke versin. Hurmatlı musulman bir tuğanım, akılın jayındayken Allah Teala'ga kulçuluk kıl. Negizgi bir temaga 5 minut vaktыңыздарды alamın. Negizgi tema Talut. Bul asker başçı. Talut. Bani İsrail'de olgun. Asker başçısı. Askerleri menen Talut kelatkan kezde mınday. Qara innallahu mubtalikum binahar. Ey men askerlerim. Talut askerlerine kayrılıp Allah silerdi darya menen sınayt deydi. Darya menen kayım sınayt. Femen şerebe minhu feleyse minni. Askerler azı meni menen barasınar. Daryadan su içkenler meni menen emes. Meni menen uruşka ulantı bara albaysınlar. Düşmanга karşı çıka albaysın. Ve men lem yatamu fe innehu minni. Kim çankağına çıdap daryadan su içpey ötse al meni menen. Salgalaşuğa jaraydı. Bette hurmatlı musulman bir tuğan illa men iqtarafa gurfeten biyedi. Biroq kim ele ötö içүүгө majbur bolsa bir kolu meni içip alsa bolot dedi. O askerlerim biz düşmandarga joluğu baratabız. Allah silerdi darya menen sınaydı. Kimde kim al daryaga barıp su içip jatıp alsa al menden emes. Su içpegender menden. Su içүүгө majbur bolsa bir kolu menen alıp içse bolot dedi. Feşeribu minhi illa qalilan minhum. Talut'un askeri keldi dağı köp içti dağın aradan az içpey kaldı. Köpçülüğü bette hurmatlı musulman bir tuğan Talut özünün askerlerine düşmandı jеңүүdün şartı nafsыңды жең dedi. Nafsыңды жеңе alsan düşmandı жеңесин. Nafsыңa kul bolsaң düşmandı жеңе albaysın. Öte çankasаңар dağın suğa berilbegile. Biroq majbur bolsaňar bir jol alıp jutsaňar bolat. Gurfatan biyedi. Natijem ne oldu? Feşeribu minhu illa qalilan minhum. Alardın azı gana içmedi, köpçülük içip aldı. Köpçülüğü uruşka jarabaydı. Nafsının kulu alar. Kumarının kulu aldır. Aşkazanının kulu. Haulayl qalil. Oşol azlar bugünkü bizden zamanda da hurmatlı musulman bir toğan. Allah bette darya degen balkim bugünkü Allah dünya menen sınaydı. Oşo dünyaga kul bolboy Cuma günü Cuma'ga gel Kudayga kul bolgondur azçılık. 6 milyonun belki 1 milyonu gelir. 2 milyonu gelir. Hurmatlı musulman bir tuğan, bulardın şiarı, simvolu, bulardın uranı, Talut'un askerlerin uranı şul edi. Bul uran, kulağınlarga kulak sırga olsun, nuqavi ma nuhib. Süygen, kumarımız kalagan nersege karama karşı çıkabız, ve netahabel ma nakrah. Nafsımız, kumarımız kalagan nerseni çıday bilebiz, jеңebiz. Kumarımız kalagan nersege karama karşı çıkıp, nafsımızdı jеңүүгө hareket kılabız. Dünya bul hurmatlı musulman bir tuğan darya siyaktı. Kebirler jetişerini oladı. Kebirler oşo dünyanı kul bolup kalgan. Hurmatlı musulman bir tuğan,
Hazreti Umar bir gün kelse, sahabalardan birisi otural manандай жаңы bir dua kılıp attır. Qarang. Жаңы dua esiңerde kalsın. Hazreti Umar kelse bir sahaba müntüp dua kılat. Allahümme cealni minel qalil. Ne dedi? Allahümme cealni min ibadikel qalil. Allah'ım beni az bendelerine koşkun deydi. Kudayım beni az bendelerden kıl. Azlarının katarından kıl. Hazreti Umar tan kaldığın. Bu жаңы duanı kaydan tavып aldın dedi. Kudayım beni az bendelerinin katarından kıl dedi. Hazreti Umar'a cenagı sahaba aytты. Allah Teala Kur'an'da ve qalilun min ibadiyeş şakur. Allah bende Kur'an'da aytkan benim bendelerim azı şükür kıluvçular болады деген. Oşoğa men şükür kıluvçuların azlarının katarında olayın dedi. Pendelerimdin arasından şükür kıluvçuları öte az sanda dedi. Hazreti Umar iladı dağın. Hey Umar senden başka bardığı Kur'an'da tereң düşünöt. Sen dağı Kur'an'ı düşünböpsün dedi. Emi urmatlı Müslüman bir tuğan men aytayın degen nerse. Bugün biröge nasihat kılsaң da, tarazdan aldaba desең, birödün akın jebe, birödün огородунан bir nerse urdaba desең, bunu bari эле жасап атат го дейт да. Жаман сайтка кирбегин, ушак жазбагын десе, көпчүлүк эле баары эле кылып атат го дейт. Аксарун нас адамдардын көпчүлүгү жасайт, баары эле кылат дейт. Бирок урматтуу мусулман, Кур'ан-ы Каримде көпчүлүк деген аятка көрсөк, аксарухум деген көпчүлүгү, алардын көптөрү деген Kur'an'da köpçülüktör degen mınday keletken artının. Aksaruhum velakin aksarun nas la yu'minun. Biroq adamların köpü iman keltirişpeydi. Aksaruhum la ya'lamun. Köpü Allah'ın barlığını bilişpeydi. Aksaruhum la yaqilun. Köpü akılını işletpeydi. Aksaruhum la yu'minun. Köpü imanga kelişpeydi. Velakin aksaruhum la yeşkurun. Biroq köpçülük Allah'a şükür kılmaydı. Ve aksaruhum müşrikun. Köpçülüğü Allah Teala'ga şerik koşatdır. Jana walakin aksaruhum yechalun. Köpü cahil, nadandır. Ve aksaruhum fasikun. Köpü dininde taykı, dininde bekemez. Ve aksaruhum kafirun. Köpçülüğü kafirlar. Ve aksaruhum kazibun. Köpçülüğü jalgançılar. Fakun mine ortuna yola turgan sen azçılığa koşul. Azçılık kanday Allah? Ve qalilun min ibadiyeş şakur. Bendelerimden azı şükür kıluvçular. Ve ma amene mahi illa qalil. Alardın azı gana imanga keldi. Sülletun minel evvelin ve qalilun minel ahirin. Naim beyişine abalkı mu'minlardan, sahabalardan, tabianlar köptörü kirişet de akırkılardan azı kirişet deydi. Allah'ım bizi oşo azlardan katarında kılsın, imanımızda, İslam'da bekem kılsın. Amin. Allah'ım mağfir lana zunubana ve kafiranna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar bi rahmetike ya erhamer rahimin.